Abagore kirimbuzi abagabo bagomba kwirinda, igice cya mbere, hamwe na Pasiteri Marcel Tunasi. Ubufatanye n'urubuga rw'ivugabutumwa Compassion, turabagezaho icyigisho cyiza umukozi w'Imana Pasiteri Marcel yigishije abubatsi ingo n'abitegura kurushinga. Ugenekereje, iyi nyigisho ikaba yitwa abagore kirimbuzi abagabo bagomba kwirinda. Ikaba ishingiye ku ijambo ry'Imana riboneka mu Migani ibice 4:12, aho rigira riti umugore w'ingeso nziza abera umugabo we ikamba, ariko ukoze isoni ni nk'ikimungu kiri mu magufwa ye. Ndetse no mu Migani ibice 21:9, aho ijambo ritubwira ngo kuba mu gakinga k'urusenge biruta kubana n'umugore w'ingare mu nzu y'inyumba. Agendeye ku ijambo ry'Imana, Pasiteri Marcel ati umugore mubi ni ikimungu mu magufa y'umugabo, ndetse kubana nawe urutwa no gukomeza kwibera ingaragu. Arakomeza avuga ko umuntu adakwiriye gushaka kubera ko bangana cyangwa bavukana bashatse, ahubwo ko umuntu akwiriye gushaka ari uko abonye umugore mwiza. Naho ubundi wazahora wicuza iminsi yawe yose, kubera ko umugore mubi ashobora kurimbura umugabo. Ibyo tukaba tubisanga mu Migani 31:23. Aba bagore kirimbuzi nabo kwirindwa. Ntukwiriye kubashaka, kuko baba ari ibikoresho by'abadayimoni byo guhora bababaza abagabo. Niba waramaze gushaka umugore kirimbuzi, ukwiriye gusenga cyane no kwinginga Imana kugeza igihe izamuhindurira aho kwirukira muri za gatanya. Aba bagore kirimbuzi bari mu matsinda akurikira. Mu itsinda rya mbere tuhasanga abagore bameze nka Eva, tubisoma mu Itangiriro ibice 3:1. Aba bagore bameze nka Eva barangwa n'ibi bikurikira: bifuza ibintu birenze batitaye ku buryo babibonamo. Ni inshuti mbi, bazana ibyago, ibibi cyangwa se ibindi mu muryango. Bashyira kandi bakururira abagabo babo mu makosa, ntibajye bamenya amakosa yabo. Batandukanya abagabo babo n'Imana, bizeza imbaraga z'abapfumu, bararoga, ndetse rimwe na rimwe bakaroga n'abagabo babo. Bafata ibyemezo ku bintu bikomeye batabajije abagabo babo. Pasiteri Marcel akaba agira inama abagabo bashatse abagore bameze nka Eva kubaba hafi, bakabakundisha ijambo ry'Imana, bakishakamo imbaraga zo kubabuza gufata ibyemezo bonyine, kandi bagakomeza kwishimira ibyo Imana yabahaye. Ati icyakora niba ukirimo kurambagiza ukabona ameze nka Eva, ndakugira inama yo kumureka. Icyiciro cya kabiri dusangamo abagore bameze nka Betisheba. Abagore bameze nka Betisheba tubasanga muri Samweli wa kabiri ibice 11:1-5. Aba ni abagore beza ariko badakuze mu mutwe, baha agaciro imbaraga z'ubwiza bwabo ngo baburinde kubonwa n'ubonetse wese. Ni abagore beza ariko batagira ikibarinda, kandi batazi kuvuga oya nk'uko Tamari yabigenje Amunoni akagomba kumufata ku ngufu. Bazi kandi guhisha icyaha bakoze, bakacyemeza gusa ari uko ingaruka zacyo zibajeho. Bashobora kugusha abagabo batabigambiriye, nk'uko Batisheba yagushije Dawudi kandi atigeze abigambirira. Icyiciro cya gatatu dusangamo abagore bameze nk'uwa Yobu. Tubisoma muri Yobu ibice 2:9-10. Aba ni abagore b'abanyamubiri, bakunda ubukire gusa, bagakunda ibihe byiza, ariko ibi byaza bagahinduka. Basunikira abagabo babo mu byaha iyo bageze mu bihe bigoye, ubukene, ubushomeri n'ibindi. Bagira abagabo babo inama yo gusuzugura Imana n'abayobozi babo ngo berekane ko nabo ari abagabo. Baterana abagabo babo mu gihe cy'ingorane aho kubatera inkunga ngo babisohokemo. Pasiteri Marcel akaba agira inama abagabo kutagambirira kwihimura ku bagore igihe Imana izaba yabibutse yabakuye mu bihe bibi. Icyiciro cya kane dusangamo abagore bameze nka Rebeka. Izi nkuru tuzibona mu Ntangiriro ibice 27:1-14. Aba bagore ntibagira kwihangana ngo bategereze amasezerano y'Imana, bicira inzira ngo bagere ku byo Imana yababwiye. Aba batanga uburere bubi ku bana babo, bakabigisha kubeshya no kuriganya kugira ngo bagere ku byo bifuza. Bategereza igihe abagabo babo bafite intege nkeya, barwaye, bashaje cyangwa se ibindi, ngo bakore ibyo bishakiye. Bashyigikira abana babo mu mafuti, kandi ntibatinya uburakari bw'abagabo babo. Ntibatoza abana babo kubaha ba se n'Imana.
Pasiteri Mauricio kandi aragira inama abamama gushaka imigisha y'abana babo ariko bashingiye ku ijambo ry'Imana, bitabaye ibyo uretse n'Imana n'abana bazabibabaza ubwo bazaba bahuye n'ingaruka zivuye mu mugisha w'uburiganya. Umwanya wa gatandatu wasanga abagore bameze nka Safira. Byakozwe n'intumwa ibice 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 10. Aba ni abagore bakunda abagabo babo kubarutisha Imana, bakabashyigikira mu byaha. Aba bagore bubaha kandi bakagandukira abagabo babo no mu gukora ibyaha. Ntibagira abagabo babo inama nziza, ahubwo bikiriza ibyo babwiwe byose. Umwanya wa gatandatu tuhasanga umugore w'umumaraya, kuko tubisoma mu Migani ibice 7 umurongo wa 7 kugeza ku 23. Uyu mugore akunda kubaho ubuzima bwo kwihishahisha no kubaho mu buryarya. Ntagira isoni zo gushotora abagabo no gukora ibindi biteye isoni. Ahora azerera, ntiyicara hamwe. Uyu mugore ni indaya, agurisha umubiri we. Agira umwete mwinshi mu bibi, ariko akaba umunebwe ukora neza. Ntiyemera gusaza, akunda kwishimisha kuruta uko akunda Imana. Pasiteri Mauricio arasoza iki gice agira inama abagabo cyangwa abasore ko kugira ngo batsinde umugore w'umumaraya bagomba kugira Yesu n'Umwuka Wera muri bo, kuko aribwo bazashobora kumuhunga, ahubwo bakegera umugore w'umutima nk'uko tumubona mu Migani igice cya 31 umurongo wa 10 kugeza ku 31.